Ajde reci Kim nešto, gdje ti je Kim? Ma da, gdje je Kim? Ajde, evo, tu je Kim, tu. Je. Sad. Recite si. Ajde, Leon veli nešto, a? Da, sam deda. Da, od ovoga Leona, da, cija rukica to lijepa malo. Ha? Primis malo, Kim, gdje je Kim? Kaj ste sad zašutili? Gdje je Kim? Kako je veliš nešto? Da. Dobar dan. Reci Kimi ti njemu. Da. Lepa djevojčica, da. A je? Ajde Super, Kimi, da. šta ćeš reći? Da se slažeš s tim, a? Ti mora razmislit malo o ovom sad. Znaš, ne sam tako. Šta je rekao? Rekao da je došao tu u Zagreb malo da ga doktor malo pregleda i sad se dobro sjeća. Da, posipaj ga malo, da. Da, pa da. Da. Jadan veliki su. Da, ne me rukicu van izvući, da. Ne vem kad je ovo sve. Ma i hladno ti je, nemo, zabucano. ni nemo.